warimo agasenda agasenda ndanongera ngo rupapuro wawe Anga tugeze rero ni ku rutare Rwanda nkuko muri kubibana tugenda tuva mu modoka ariko mu kanya turaje tubagezeho amakuru cyangwa amateka ya hano kuri Ndaba. Yes Bera Ego PC Engineer Yes. Rero ngo nsano n'amateka y'u Rwanda. Iyi timu turi kumwe rero nkuko muri kwibona ni Explore Tours nibo turi kumwe atugeze mu rwa rugendo twerekeza mu karere ka Karongi. Aha tugeze ni ku rutare Rwandaba. Ni wowe uzi amateka yaho? Yego. Ko muri kwabona ko mwese muvuga ko muzi kuyavuga neza se turaza kumenya rinde. Ubundi bwo aragurutse nibwo rugaragara neza. Ariya nibwo ubona ni waterfall. Ni waterfall ayibona? Yego. Wowe witwa nde? Yanyita Ayingeneja. Abagiye usobanura amateka y'u Rwanda. Ubundi bwo aragurutse Ndaba. Bakunda bavuga uruki hagati mu rutare. Hindukiro urebe hano. Kubera ari hagati mu rutare. Ndaba yageze mu rutare abona atari wakureyo n'amaguru.
yaha muri kugenda mubona tumanuka nyine turi kujya kureba iriya waterfall ndetse turebe neza n'urutare rwa Ndaba. Ni Peter ndetse na Ishimwe bamanutse. Ibi ngibi ni amateka yacu ko mwagiye mukomeza mugenda mubyumva ko Ndaba nyine yari umugabo. Avuga yuko yajyanye n'abandi bagabo babiri bumvikana ko bagiye guhakura ubuki, bamushyira ku mugozi baramumanura, ariko agezemo akajya hakura yirira. Ati Ndaba kudakoma terega nabubuze. Akomeza yari yateje amutiyaje muri karitsiye. Urumva ko yahakuraga bafashe umugozi. Ati Ndaba bagiye kureba ubona ari kwikomba ku ntoki. Ti wa mugabo ni gutya tugenje. Barangije barekura wa mugozi nuko ahita asigara aho ngaho. Bera wabyumvishe? Nuko byagendeye umugabo yitwa Ndaba. Uragira ngo nsubiremo se? Tugende nsubiremo ari hepfo. Ngaha rero iyi niyo waterfall yo kuri Ndaba nkuko muri kwibona. Wow, so lovely. Ni ahantu heza, ni ahantu hameze neza, umuntu wese yakishimira, umuntu wese yagira kumva arishimye cyane. Vraiment ni ahantu heza cyane kabisa, cyane uko n'abana bazi gusobanura amateka neza ndetse kandi mu ndimi zose, ni ibintu byiza cyane kabisa.
Enjeniyeri imeze bite? Ive nawe urusenda uri kurwumva? Diane umeze ute? Nani imeze bite? Pisi imeze bite? Shizagasenda. Yora. Brochette imeze ite? Yose. Wakoze kutuzanira brochette rero. Ako dive nta kandi yageze afata. Kandi kari gaciro. Akira mabuja. Akira. Ndumva ko zikirashye. Bera imeze bite?